Metresher Elengas Janwa, Elengas Janwaz hundo ukana revujiwa ya ukana sionesa ukana Metr Mahamudu ngurumio le zina la Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hau hakauli rumia yewa yaboka njele wanai hakaurumia le zina la Sambi hamiruhura ya kinafsia bien sûr ha intérêt personnel ahimaranzi emaana mduka twambi wandongo ya zikubali aye shambo mshinzi ya kaushurumia ili ya nuko mapesa anu shambo hindini ili relewenro yerenga mwaye yamba ukana ngondo ya sove Sambi no kazi yakawasi chakashende metra do foma hahe woja mwinji no kotorenga mndu ai video ilake jo shangaza holi hondawe ya video ni shangaza haku d'accord ya boja ujibu hau yode manna hajabana tikasuri komna tengweni haukaya mimi timru kazi wandongo hamandizo ani deshi ya latif amjoni samihi ngamwana shehiri shiu chakashende sumahitima bahambo sumahitima engo jofanya enge basharika jakaya amba ukaya ngundu husunsome hitiman sojo isoma fatuze bwe amba ukaya ikanga muhanona nsome shu he etubu ngejoka umekezani abaha yetubu ngejoka umekezani abaha shu na rinjari mamno mfuleje wabulibe hao au pande ukana hudwende werenga mapesa dawe no usifam hadi bana ale johabulinu lidungu njia basharu hamba ukasika Dar es Salaam Damina Suf Mohamed bwana ngamwambi wa Komoro ukaizo nrabo thumma nrabo kafabo liwali ngwambo kuja paro dungana na Yusufam hadi bwana mwenda Dar es Salaam njaparo dungana na Yusuf Mohamed bwana mwenda Dar es Salaam man ziara utili le baraka tantamema hadisi ngoishobo bashari arizo ndabo tungo mkaza kaja paro dungana yonda iho yonga mprofite banu habaha aboni tahesamaha hoso hena mna na site le jina la somali bwana juzi izo ndabo za handani bo bashari nganzo ujoka hamba nrabo ya rabbi tumamkwe Jofanya ereri mbili, kufanya ereri mbili. Yohamba ereri au ereri? Jofanya ereri mbili, kufanya ereri mbili. Nyumba. Ekamba ziumba sine ereri. Halafungu amba Yusufam hadi bwana etsindeki na Sha Metra Mahamudu nge harima umshili. Sha Metra Mahamudu kajahana ukakajaparoja Tanzania haruma mahadisi kadhaa. Relezendo. Metra Mahamudu na engo jofanya hanambe zorongozo kujazifanya rones joko ujiri pohana bana batsatsi hana ani deshi ya latif amjoni samihi ngamwana shehiri shiu shabani helino no Metra hamango lindo zenye shahidi zije helino nao yabangari lindo zenye shahidi zije abashari holiho hambiloto zenye shahidi ngozi unaona mnaje haonana na mzasumani woini mvumbawa wafanya mahadisi oya mwiso kwa jolalia na sababu amba ukana haini isi kuna toamba hindu na mtungo henda mwabanga mfanya undongo kamtufanya yewa haurezume mbabindo tokana hani kwa mapesa kadombi ilino wanduwa nureka menjire kama shashi ili wendu wa kombowe Sambi ekawa mandamano kudeta ili ya roho banu yaliyo kajaona reaction ekadea raru hamba kadararu ndoranguo mtunika ba izonamnikani njaona zemfaida au njaone mavuna mambanga miatahao hao miatahao yabwenge Metra Mahamudu dufuma ahe yabongo noje ngamhutsaho bashari bahambaga oneze nyishahidi zaho mahala na njia nenamna na kauninko mapesa uzito unikuwa Komoro yabo bashari hunu kesho ndo hombini yabo basuwa yabo habaha emruoi nge tayari inna lillahi hai habange tayari ya janande anju kadamina yenga ndofanya video yaonese ze preuve za hae ngujonesa ukana hakadaina Metra Mahamudu na jau la verite yabo Metra Mahamudu soma hiti mekazo ndabo yengo jofanya ngamumbu Mwenyezi Mungu nunjilie mazarifu shenda shomoni wahe engazija mtuma mngwe aba nitima inungo ndo wambe bawanzo soma hitima tibure boranga mahundu pia ukanga mnahane hosoni mwa Mwenyezi Mungu wode wahandani ndu hana hosoni mwa Mwenyezi Mungu ngeni hane hosoni mwa Komoro haini bahanu walio ukamimi Ahmad Mahamudu mrumbaba njaparo njia bahanu na rongo wale jina la Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ni halilie mhono ni mwambio kanike mapesa ba amjomtoa yabo banga mnafanye kudeta banga mnafanye maandamano akamfandu ba Metra zongozi nhuzifanya shangwanzo uhifadhi ya sharfa shahaho utipogugurusheo hitima yenu hufanya ekaya zenongo hizo zinjiria Mwenyezi Mungu ndiye hukumu dofoma hahe
ikawa imri atoka ukansia pange nrongoba ye ujwaho ele haya juwe yambe Mwenyezi Mungu ndia hukumu bubasha abo sisi ngarulindao nesuti y'abantu anju kadamina yenga ndofanya video ya onese the preve za hahe ngujonesa ukana hakadaye na Metro Mahamudu na jau amhutaho uzitowe lera dainu utinatse wakati zitowe shakashende me atametra abodo dizorlinde hitima hau maudu inshallah ngarjusume khitima shomoni Habo ilo si julungwe, ilo si bweze. ametra yabo bihali kalima lamu sonoti de lamu sonasi hanta bashara drokodori tekeleze za dunga hapo tena ngam hakikisho hosoni mwa Mwenyezi Mungu ukaya mimi Ahmad Muhammad njaparo kwenda bahanu na huzele jina lara isambi nilihundrie faida na mbilo kabaliye mapesa anu ulibere sambi na janarenge mapesa ayo na yata maboshoni nafanya hamanjani kwa mbahino na mangalim na pipu yenga mtufanya mela pib anis bote hortwanza rambe tour la mrumshe hauma na mshe bote wajehanti hahuzankame yani tour la mwana mshe. Vente de bijoux, métaux plaqué argent et plaqué or, fabrication des bijoux personnalisés. Wajaunga waju fabrike zankameza hanyu wateze kulere mtoka hanza mkaze wandunda nyiwanyi azirani personnalisé wajaunga huzao kanga sahari subaiya Chalet, tissu pour Kadoulas Melimeli Najaf Udurungi Belguij. Uzi nana uzi waheze joho neze dagila yani piyange nizo pour Joho et Dragla. Nkadzulase, Melimeli Najaf Udurungi Lain. Djouba assorti avec Maruma. waja mtsidazo maharuma let's go amjumtinyani zenu mborzahe hapo ngamjo mpara sha ekamu mpara na mambe c'est la part de MHD ngamjo kana promotion